الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga kami Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo ha waktu na to ini, waktu amuin parusukuan sin guru na to mulia Sheikh Haidiruddin sumagawa ha waktu ini long ta wala siya nakatakin mari katutan niyo sumagawa yari in mga kamuriran atau kaguruhan sin Mahad Ad-Diya, alhamdulillah, amoy in long ta dimihil kato taniyo patumtum sarta pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dua sila ini yari kato taniyo biyayaon. In muna dimihil kato taniyo pagpatumtum insyaallah Ustad Muhammad Darwis Atalad in pangadyan hilihil niya kato taniyo kalabiyahan sin ilmu insyaallah. Sumuno ito kaniya kabiaksahan dasing kita niyo pagkakitaan din di insyaallah Ustad Haidir Abu Bakar namun hiril niya katutan niyo pangadyan sarta patumtum labi-labi na tuod tungod pa amoy in kamatay insyaallah subhanahu wa ta'ala. So abid to di na ako magpalukay itukbal ko muna pa amin panagnaan di mil kato pangadyan wairun na rukayang laingkan Ustad Muhammad Darwis Atalad. Falyatafaddal fadilat mashkura. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi baddala bi nuril ilmi dhulumatil jahlil halika. أحمده سبحانه جعل العلم طريقا إلى العزة والسعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna mga kamaumasan, palangguhan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itok basing kita niyo in pagsarang sukul. Sa taud-taud pagsarang sukul tujuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sin masi yari di ikatu bius sin Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat sa lagu-lagu ni'mat kamu na in kabuhi sabab pila hindi na mga bangsa manusia in nakapag-angan-angan in nangarap kamu in paabuton sila mari patagpa waktu bihaon sumakawa kiyataman na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan sin sila sumakawa kita niyo, ikaw, ako, kita niyo masi-masi yari di ikatubyusin Allah subhanahu wa ta'ala inni amat kabuhi. Alhamdulillah, adu manini sumabot kita niyo din ang mga patuntung atawakan pangadyan manitiyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kalimpal niya suratul Zumar ayat daran pagkadunguan sin kita niyo. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ruf ka tu'taniyo sumagawa biya rin Allah subhanahu wa ta'ala nagiyan pagtuntut ka ilmu ama na niya ya Muhammad magsibo ka in kahalan sin tao tagapanghati iban sin mayroon panghati tantu di sumagawa in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya da siya nakasubukato niyo magsibo kayong kahalan sin tao dayahan yun sin miskin tantu di sumagawa beta sin Allah subhanahu wa ta'ala biya da siya nang daakato niyo in magtuntut ilmu sabab di magsibo in kahalan sin tagapanghati iban sin mayroong panghati ang taod kalabihan
nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya mahamulya at tungod manunjo ki akalabihan sin ilmo. Laong niya asuratul mujadala mga kuwala piyang lupahan ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin bariman niyamagad asara niyamagad akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in mga sila amuin wayroon nagbati ilaul imingat nangadji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa kagitaan sin kita nibihaon ang mga sila amuin maumaas piniun nila pa in anak nila amuin mahinang amuin kakapang school din sin amuin nakapangadji amuin sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman in bata sungman ipagbuksak sin ina niya pagpasikan makapangarap na inina bangman inilaw niya mahinang amuin educated bangman inilaw niya mahinang nurse. Sumakawa tsamba ko makakita biyaon mga tao tayo mga pelangwan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin makapag-angan in maas mangman in anak mahinang garandilan asara sin Allah subhanahu wa ta'ala bangman amuin mahinang tao nakapangati asara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ninasabi beto hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat kan Abu Hurairah radhiyallahu an idza mata ibni Adam in kata amaluhu illa min thalatha. Hadis daran dapat kadunguan sin kita niyo panagnaan niya lang niya amunain sadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Mana niya way kulang maglabi banglaw niya mapatayin anak kapu Adam mabugto ning katang kakahinang sinmano siya. Buat malain ka na to para kala. Laong niya amunain sadaqatun jariyah. In katan piyagsadak ka in katan amuin piyagsadak kamu adan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu yatuin mahinang tuhod mang tuhod bisan pa kawalon pakubulan mo dumatong ito karayawan mo ini karuan niya amo na ilmo ngan tapaubi amo na lang niya in ilmo amoin magmumpaat siya wa awwaladun salih yad'u lahu iban in anak amuin mangindua kay mo artinya pamaas bang sadya kay nga tansin mo umaas in parakala hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tanto tuod in anak nila tuyoon nila papangadjiun sabab ang buki ni day na mga amun syabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi-masi in kakahina atawakan masi-masi in karawan nila tugod bang tugod pakulan sin sila. Diyan sin awwaladun salih ulahu. Asabawan sin anak asabawan sin ina maas amo in pagtarbiya nila pa anak nila. In anak may nang waladun salih amo na ini in mangindua pa kanila. Amo in mahinang luto nila, mahinang amo in ganap sin ibadat nila, alam pakulan sin sila. Mga katawtay manguran palangwan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bain kan Anas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Isiu-siu lang niya in makakuha din habay kal na sadya manuntut ilmu. In siyayan hadaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil sadya siya makauwi. Siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalabihan sin pagtuntut ilmu. Wayron siyabot in pag-school. Wayron siyabot in duwaing para ka buat malingkan in pagtuntut ilmu. Sabab amo ini in siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in di na pagbuwa mo sadya di na laumbay mo sambil ka nakauwi ini kawiyan dan sabilillah kakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sumakaw ay mayroon sa kita niyo liang atawakan piya gangis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amo hindi mag-school. Sumakawa parsabab ayaw hinahon sin kita niyo in pag-school amuin mahinang parsababan ikalawa sin pag-arama sin kita niyo. Ikalawa sin pag-ibadat sin kita niyo. Mga katotay manguran palangguan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tungod sin pagtuntut ilmu, masi-masi in Allah subhanahu wa ta'ala amuin rida niya tubod bang tubod pa mga sila amuin talibul ilm. Alhamdulillah, yari kita nyo masi-masi amuin hadan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baita rin kan Muawiyah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isiw-siw lang niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan niya karayawan pinambukipon niya pabatukon niya apag agama. Pabatukon niya apag tuntut ilmu. Di na sa babet tu habiaon, jadi kita nyo nangadji, lamod kita nyo din na mga, tarbilang kita nyo din na mga piagihan sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, laung niya, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hud. Liusalluna ala muallimin nasil khair. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa gunna tuod lang niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in mga sila malaikat niya, iban in mga sila amuin naguhula-hula atas ayan, akalangit-langitan, akalupa-lupaan, sahinggain mga sila sanam, sahinggain mga sila kaumbu akadagat-dagatan, nangayo kaampunan, kato tanyo adu manini nanuntut kita ng ilmu misan na kuman maniutiyo. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'un wa kullukum mas'uluna an ra'iyatihi. Ingkatan kamulong niya awon kanya-kanya amuin mas'ul niya. Kanya-kanya awon mas'ul niya. Inalong kauman biara sin rais atawakan barangay yaon awon mas'ul niya. Biara sin along kauman biarong bay biara sin ama atawakan ina in siya ini in sila ini alawm mas'ul suway nila amuin patudyo natawakan bugbuhan inhak. Biya sin hak sin anak pamaas, iban sin hak sin maas pa anak. Muna inhak sin anak pamaas, amuin suway niya tarbiyahon na pag-agama Islam. Tarbiyahon in maas sin anak niya na pag-agama Islam. Amuin hinduan niya bangbiya din in magsambahayang, bangbiya din umingat pagtawhid tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakaw biyahon kakitaan sin kita niyo, piniun nila, biya na sin sambat, amuin pagkabiyaksahan, biya sin kamo dito, kauman na magpilas lubukan. Yung mga kaanakan nila, amuin papaiskulon, sumakawa, mahang ko makakita, amuin in pagpangadji, amuin pagpalago, pagpangadji, amuin yago nila. Asal-asal in bata, amuin nagtataat pa dua maas datong pa Isabel ato kan mari papangadji pasambu pag-uwi amo hindi na magtaat pa maas asal-asal naglima waktu sumawa pag-uwi di na maglima waktu amo iniin nahinang nature sin pag-school amo in narara na sila sin mga kabakayan sin sila dinas sa mabet to in pagpangadji pagtuntut ilmo suway amuin nagbuon sin kita niyo sabab ini ang buhok din ng mga biwajib atawakan pangdaakan kato
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagian diyan na sinsambat kita manusia asuman kita atau kana adlaw kiamat in kita ini asuhun at tungod sinahinang sin kita. Bita din kan Mu'adh ibn Jabal, kiridaan siya sin Rasul sallallahu, kiridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, lan tazula karamu abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Hatta yus'ala an arba'ah. An umrihi fima afnahu, an shababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madha amila bihi. Hadis baita din kan Mu'adh kiridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunda-bunda tuod din Allah subhanahu, din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagimumungan. Lan tazula kadamu abdin yawmal qiyamah. Di papatikang sinambuk siki siipon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiamat sehingga isya ini asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala haupat parakala amuna an umrihi fima afnahu atungod sin umul niya amu indihil bius kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang piag uno niya in ilmu bang piag ibadat niya raka atawakan piag maksiat niya sabab kahalagaan sin waktu di na ini magbalik ka to niyo. Biasin mga sila kaw sin mga salafus salih, lang niya ma min yawmin min shak, yanshakku fajruhu illa wa yunabi. Ana khalqun jadid wa ala amalika shahid, fagtanim minni fa inni la a'udu hatta yawmal qiyamah. Way kulang maglabi makna niya. Way ron din namang adlaw wat malaykan sila ini namumung. Ana khalqun jadid. Ako na lang niya impiapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'bu. Wa ala amalika shahid. Sarta lang niya sumaksi sin kakahinang sinbang sa manusia na fagtanim minni fa inni la a'udu hatta yawmal qiyamah. Na pagtagamahi ako sabab in umul in waktu di na ini magbalik sumatong sadyain yawmal qiyamah. Amo kaya din ang mga asuhon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in umul sin kita ni. Ini karwa niya amuna in an shababihi fi ma'ablahu. Amuna in kabatang bago. Amuna in kakusog. Kasigla. Bang piag uno mo. Amuin wayron sadyakaw di matong sadyakaw pagkalaas. Asuhon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabatang bago mo, bang piag uno mo. Ini katunya mga katotay mga orang palamuhan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Iwan sin anak ta niya bang haun bang piag uno niya, atawakan bang ain auno niya nakawa, wa fima anfaqahu, iwan piag kain niya piag napaka. Inyari ambok din ang mga asuhon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arta, atungod sin arta, bang haun mo, piag usaha. Ataw, iwan sin bang haun mo, piag napaka. Ini kaupat niya, amunain ilmihi madha amila bihi. Amunain sila tagapangati. Pag-ubos, bang piag uno nila in ilmo niya. Hati niya, suway mo raisab, isay pasampay in ilmo, amuin kaya pangadjian mo. Pamanga sila amuin nagahadat sin amuin pangadjian. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya, mga katawtay mga uran palangguan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpahawa. Nariri sabing guru ko kakandilan amuin ganta tuod siya in kami ni amuin one sadya amuin umaga strike sa sadya sumagawa yari in guru ko kakandilan kalasakan
itukbal ko na kaniya in kursa amon magbitsara. Mahuli mabait na wala pa si pagkasila sa wabado. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minan nar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari niya mga kamumaasan ko to tayo manghuran na agama Islam na muna itukbal natin pagsarang syukur pa Allah Ta'ala. Amuin yari masi katu niyo in ni'mat sa laggo in ni'mat amuin bang maig hamanu siya misan pa uno ibadat kabayaan niya patindugon di niya na mapatindog sabab wala na rin doon kanin ni'matin. Amunay ni'mat kabuhi amun tiap-tiap manusia siyangunan sin Allah Ta'ala ruh inday na sabab yan mayroon day sab dapat hakonsum ko ni sa tumaykod sila magbalik pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabihan nato na dimog nato in patumtum sin hambuok kay manghud nato atawakan guru sin kita niyo nawang matun kitaun ila sadya rin ha mga manusia minuit na sadya ka ilo parahmat sin Allah Ta'ala nabugto na sadya napas nila wala nakawatok pamadrasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amnan Quran dan sin hadis niya. Ini dahin ha mga kalagihan sin manusia bang siya amuin mu'y napahadarat sin Allah Ta'ala adlaw kiamat asubuhon din dun kanin waktu in zaman din kaniya in kabata niya nasabot din hadis hain doon niya narain hasabihan pagka ikaw kay ingatan mo mu'y dahatit kau pahadarat sin Allah Ta'ala pagtakama kau bang unuin dahon mo pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabihan kaulungan sin Allah Ta'ala inipon sin Allah Ta'ala hawak to siya biyugsak pasikahan sin ina niya misan hambuk batang alif huruf di niya kaingatan amuin nasabot ha ayat sin Allah Ta'ala inallahu Ta'ala nagpagwa kaniyo min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an atin niya mausman kamatun piyag guru sampai mawut in bulan sin pag-anak kaniyo awak tu kamu biyugsak pasikaan sin ina niyo ti niya tun kaingatan misan hambuk din ha mga uno-uno rin di hanun niya mayroong panghati dahil nasabihan hangkan iyan sin hambuk syair law ni'ajaban laka ya ibna Adam indama wulidta la ta'lamu man alladhi akhrajaka min batni ummik wa indama tamut la ta'lamu man alladhi adkhalaka fi qabrik. Law na kau anak apu Adam landu maka ajaib in kahalan mo
mayta. Hawak tu kau biugsak pasikahan piag anak kau sin ina mo. Di mo kaingatan bang hisoy nagpagwa din halom sintian. Hawak tu kau halom sintian bang hisoy nagpagwa kay mo halom sintian sin ina mo mari pagin awin padun niya. Iwan long niya hawak tu isag kau mawapat. Hawak tu kau mapatay na. Di mo isag kaingatan bang hisoy nagpasod kay mo palom sin kuburo. Dahil hasarab yan makiulungan sin Allah Ta'ala. Nasabot ha kitab. Hi Imam Faqih bin Abi Layth. Law niya paggain ikaw kaingatan mo muida kau pahadarat sin Allah Ta'ala. Tumtumain ikaw yan asubuhon. Napaggain ikaw asubuhon da. Tumtumalong niya pag istiadad kau pag ready kau sa sambungan. In pangasubihaon kato niyo. Unuin ikaw tay manghud ko kalasahan tay manghud ko muslim iban muslima. Aun nabaha naramuluto. Aun nabaha maramuluto mangarap patuhan mo Rabbul Alamin. Mabaya kau iban sindi. Iyan na sin Allah Ta'ala. Napuas na ni katan. Law sin Allah Ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. In katan uno-uno, unatod lang sin Allah Ta'ala in kami ni. In katan uno-uno rendi hagin lupaan, hataas sin langit. In katan niya, ni mancing kadar niya. Mancing gantaan niya. Hati na in ikaw ang kasulat kay mo sin Allah Ta'ala in umur mo kauhaan da. Atawakan pataasun ta nakatluan. Bang kasulat kay mo sin Allah Ta'ala halawhil mahfud. In pangumulan mo kapatanda. Atawa katluan. Bang umabot in zaman niya tuin waktu at tuin mabaya ko'y man sindi bugtuan kay mo sin malakul maut in lapas mo. Iyan sin Allah Ta'ala ruwayang ayat. Long sin Allah Ta'ala. Likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kataan ummat Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Ibrahim, kataan kanabinahan, sambil panabinatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun asal nakasulat, ajal halawhil mahfud. Na apabila dumatong in ajal mo ikaw tay manghud ko muslim, muslima, di natun malay, di na matarasaw. Misan hangkase kan di lumabay kay mo. Wala yastaqdimun, iban di sabetun sumung. Di sumung. Ang kan hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to siya dun ha Madinah. Aun hambuk sahabat niya. Kita sin dua mata sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to yaun. In sahabat niya, imabot na in ajal niya. Miyaon na in malaikat malakul maut karna kumawa na sinru niya. Long niya ya malakal maut. Ya kaulong niya malaikat pagkakawa kaya pagwakilan magkasinruh. Long niya hanunod ta intauyan sa mabintauyan din ha mga sahabat. Hanunod ta intauyan mangkaw magkawa sinru niya. Ayaw mo bigla sabi niyan sahabat ko. Long sin malakul maut kaniya. Long niya ya Muhammad abshir fa inni likulli mu'minin rafiqun. Long niya Muhammad pagkuyag kau. Bunal to din ako ini. Pamanga sila mu'min pa Allah Ta'ala rafiqun. Insilatun bagay ko. Insilatun mahanunot ako magkawa. Sinro nila. Sa long niya ya Muhammad. Long sin malakul maut. In ako long niya mainu-inu ako. Hawak tulong niya igan kuruh inhambuk ipon sin Allah Ta'ala.
kublaan ako lang niya, mainu-inu ako ang may magulakan in mga ahli pamilya niya. Magtangis din ina niya, umulak din anak niya, umulak din bana niya, atawakan asawa niya, intay manghud niya, inkatan sin pamilya niya, magtangis, long sin malakulot, in akulando, in inu-inu. Maita. Wala day sablong niya, iyan niya na mo, intawin ni. Hangkan sila tuntumangis. Wala day sablong niya, tiara sa unang in pagka sinro niya. Wala day sa piyasong na mo. Iban lang niya unin ka mo, ini malingkan dia aksad niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya lang niya maghinang amal salih. Yu'jar. Tungmasan siya adlaw kiyaman. Ada pun bang siya lang niya hinang amuin fawahish ma zahara minha wa ma batan. Hinang fahish sa mangi sibuk dan nakatatampal iwan nakatatapuk. Long ngaya simu. Magdusa siya. Ang kanin ayat daran nato da pagkarungan. Long sin Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Isyusin himinang amin karayawan misan pengkaunan niya biasin laggu atau kan sibi bigidawa atau kan paupuk adlaw kiamat kakitaan niya hipakitakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan isuisab in huminang singkangian misan penlaggu ning kaunan singkay amin kaunan singkangian nahinang niya biasin sibi paupuk ipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin iyan sin Allah ta'ala ayat niya dugain. Amin haadlaw kiamat long niya. Aun timbangan hibutang sin Allah ta'ala. Intimbangan niya undi mangan niya. Bangin taod sinhinang mo biya ini amurat tin makawa. Bangin bugat-bugat sinhinang mo biya ini amurat tin resulta niya. La tuzlamuna syai'an. Ngayroon di kaumaan niya misan hambuok uno-uno din mga nahinang mo. Ibalik tapakis sa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sin malakul maut bang siya lang niya makahinang karayawan, tungbasan siya, bang siya makahinang kangian, tungbasan day siya. In kamatay, ini ma'aruf, ma'lum yatun hakatan muslim, iban bukun. Sibuk datun nagkakat pa Allah Ta'ala iman sinwala, in sila tun hadlaw kiamat, bangunon sila sin Allah Ta'ala, mawaya sila iman sin di hadun niya tubtuban sila, patayon sila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In malakul maut kaya pagwakilan siya sin Allah Ta'ala mag-ig sin ruh sibuk da manusia yaun in mga manusia yan kimakakat pa Allah Ta'ala iban sin wala. Ang kaniyan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya ikaw hambuok mu'min pa Allah Ta'ala iban mu'mina pa Allah Ta'ala ya kau tay manghud kuha ka ma Islam bang makusukin pagtumtum mo pagkamatay kumuin angan-angan mo rin di hadun niya. Iyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang niya aksiru dhikra hadimil ladzat patauran niyo in pagtumtum haamuin mamugto isin kasaddapan din di hadun niya. In hadimil ladzat amunin maut sabab mayta sibu datin taas sin napatindog mo ba ibiya sin mga taas hibutang ta 12 stories yun mga long ta building pa 100 stories napatindog mo
Iban sin mga astana mo rin di hadunya. Iban sin asawa mo, magpinik-pinik ka upat. Iban sin mga panubo mo ahli pamilya mo, pang dumatong kay min kamatay mabugto in katan kasaddapan nito. Ang kanyanan siya hadi min ladzat. Kaya riwayat hadungay hadis. Sa in hadis niya diaif siya. In hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daif siya. Law niya qadru shiddatil maut wa karbihi lil mu'mini ka qadri salasi mi'ati darbatin bis sayfi. In hadis ini daif siya. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amuin gantaan in sakit niya, in pangsan sin kamatay, na indun ha mu'min, kimakahad ditun pa Allah Ta'ala. In sakit na rin dun ha mu'min, kimakahad pa Allah Ta'ala, in kamatay, in sakit niya, biya sin amuin tunggatus pali laway din ha puddang. Biya kau amin tunggatus liakot kau tunggatus balik-balikan. Ito yung sakit niya. Inya to mu'min. Hari ini mga kafir. Haun na mga sila naghinang sin amuin piyanglangan sin syara sin agama Islam. Mauno baha in pangsan sin sakit amuin hawak to sila igan na sin ruh. Sifat sin hambuuk alim in kamatay long niya bang siya sumud na bang siya long niya mau na pahambuk taon biya siya long niya hambuuk tunok atawakan mga katunok-tunukan sumud yatun sinupun ning katan labayan ukat sin manusia manjari mga tun suminup na pakatan katiling kalbaran sin tao ampayatun biglaun sin malakul maut tangsuun niya law niya in makapin in marah-marah. Tali ako in sakit niya. Ya kau tay manghud ku mu'mina, ya kau tay manghud ku mu'min. Kaya ingatan mo wala kau na jahil haparkala ini. In pangasu hariin na baha in paghalik mo. Dahil ha mga hinang liangan syara sinagama Islam. Iban hariin na in pagtuyo mo. Api ang daakan kay musintuhan mo iban sindabi niya. Intanda niya ha waktu sin Isa alaihi salam. Nabiullah Isa ibn Maryam. Hawaktu zaman niya nakauna. Laong sin mga kafir kaniya. Laong niya bukun kain ikaw makapabuhi kau taupatay na. Nisan pa yung kaunan niya halom sin kubur. Kung karong niya makapabuhi ko. Bihaon long niya mangayo kami kay mo. Mag-request kay mo. Amuin buhiun mo long nin hambuok tao halom sin kubur niya. Intao ya unlong niya. Hawak to zaman nakauna pa. Zaman pila ibu tahun dan 5 bay. Long sin Nabiullah Isa alaihi salam. Long niya pinik ka mo long na hisiyo kubur. Hisiyo taulong nin buhiun ko. Pinik ka mo. Long sin mga kuffar. Long niya mabaya kami in buhiun mo ka mo. Amuin halam sin kubur niya. Tauna kauna tungod long niya rin ka mo. Amo na long niya in anak sin Nuh alaihi salam. In Isa, pag-ubos niya, Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napila tahun na ito 5 bay. Ibuhan tahun. Nalaw ning kabayaan na mo, buhiya ka mo, in anak sin Nuh alaihi salam. Isin ngan niya. Isam ngan niya. Isam ibn Nuh
Amin iyan sin Allah Ta'ala surat Hud. Iyan sin Nuh. Labay din ha ayat sin Allah Ta'ala. Wa qala Nuhun wa nada Nuhun ibnahu ya bunayya irkab ma'ana. Hawaktu etun sung na magratap in kauman nila. Karena paratungan sin Allah Ta'ala amin pataasun niya in alun in tubig atawakan alun hawak tatun wayroon bud kakitaan mo katiling ka sin alam dahil nasabihan tiyawag sin Nuh in anak niya long naya kaw anak ko kalasahan kanunungan sakat na kaw marilong niya kamo agad na kaw kunin sambong niya alam niya sa awi ila jabali ya'simuni minal ma' lalong niya bang marinin alun kakitaan kulongin alun marikamo sumakat mana kulong niya ama patasin bud amin bud mataas long niya di abutan sindakat long sin Nuh alaihi salam la asima al-yawma min amrillah illa man rahim wayroon excuse hadlaw ini wayroon malappas wayroon sumannang hadlaw ini malengkan isyusyu amin kalasahan sin Allah Ta'ala kanunungan sin Allah Ta'ala iban siulat kani insyaun malakpas misan dabihatun iyan sin Nuh misan pabihatun iyan niya kiabdang niya kaya bulansang niya anak niya wala na masih kimahangad kaniya unin iyan sin Allah Ta'ala fakana wahaja bainahuma al-mawju fakana min al-mugraqin in Nuh hawakt in anak niya Hisam ibn Nuh nalumus na hawakt dito wala na miyakad kaniya na kabayaan sin mga kuffar hawak to sin Isa hibalik na pakissan niya in kabayaan na mulong niya buhi akamu in anak hinuh Isa mubnunuh ingan niya kunin hinang sin Isa alaihi salam kaya tunin kubur tampat sin kubur amin kematayan niya ang papiagat din mga kuffar yato nag-request ka niya doon mayan siyambahan siya 2 rakaat. Pagsambahan niya 2 rakaat, ang pasya ng Indo apa Allah Ta'ala, ya Allah, ikaw makakaus magbuhi, hapiatay mo, buhi akaku, in anak hinu, Hisam, ibnu Nuh. Dihay ni biyuhi sin Allah Ta'ala. Doon mayan Hisam ibnu Nuh, biyuhi sin Allah Ta'ala, pagkita sin mga kuffar hazaman sin Isa hama iban niya pagkita niya kansa ibn Nuh namutian nin buhok niya namutian nin pungot niya naadjayb in mga sila kuffar subhanallah nakaaswin hambuk din kanila long niya long niya anak sin Nuh yabda Nuh bukun kalong niya hawak tu kau nawapat, hawak tu kalong niya nalumus sin tubig. In buhok mo long niya itum, iban sinway kung pungot mo. Misan aun pungot mo kung pa itum. Amat yung pangasusin mga sila kuffar. Unin sambong sin anak sin Nuh. Long niya aun diungog ko ulak long niya, hawak tu ako hakubur. Nakahuna-huna ako longin ulak bahayat tun diungog ko amunat tun adlaw kiamat pagbangon na adlaw kiamat sawabyat tun long na kiingatan ko long huna-huna ko inyat tun bangon na ko adlaw kiamat kaagilong niya sinbuga ko sinanggaw ko bat in adlaw ya adlaw kiamat na miuti in buhok ko yun sinpungot ko subhanaka ya rabbi long sin kuffar long niya pila tahun na kau halam sin kubur mo. Pila tahun na kau halam sin kubur mo. Long niya aun na hati ko baha upat nga 1 tahun. Inlugay ko halam sin kubur. Abihat to na upat nga 1 tahun long ninlugay ko halam sin kubur. Masi-masilong niya kana naman ko in habdus in sakit sin kamatay hawak to ako iniigan ruh sin malaikat. Mga kaulungan sin Allah Ta'ala. In kamatay
bang maun tumtumundong adlaw. Di kau mapahil pahapagtumtuman kaniya. Tiranan niya undain ha mga amin hikasung hikataasin pag-iman. Hangkan iyan sinhambuk syair, zikrul mauti yuzahiduka minad dunya. In magtumtum kau hakamatay mo. Ha magtumtum kau kamatay amuin hasusungon inyo maba kau man sindi mawapat da kau. Yuzahiduka minad dunya. Kumulang inbaya mo. Intagim hadunya amuin kainginan halom niya. Iban wayruun makahati, makaingat. Hakahalgaan sin kabuhi sin manusia, malingkan mga sila. Miyatay na. Wallahi thumma wallahi bang sadyaun buhiun sin Allah Ta'ala. Hawaktu bihaun in mga sila ta'u halom sin kubur bihaun. Misan mo sila tun asubuhon bang biad din halga sin kamat sin kabuhi. Hawaktu rin di hadun niya, baitaan niya kawang biad din halga niya. Biya hawaktu na to bihaun. In mga sila kasubulan, kabataan, kabudjangan, di nila kapahaman, kahatihan, bang biad dinin halga, sin amuin, kabata, ya undain dun hagin hawabaran nila, malengkan, bang asubuhon. Isin nakaingat yaon, in nakaingat sin kahalgaan, sin kabata, din dun hagin hawabaran nila, in mga sila nagkasakit na, in mga sila nagkalaas na, in mga sila kuku na. Angkan iyan sinahambuk guru ya ay kuha ni Hatimul Asam lang niya la ya'rifu qadra arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Upat perkala ini di mag-ingatin upat ini malingkan suwa ini papaghambuk kun inapin upat ini. Inhika isa lang niya qadra asyababi la ya'rifuhu illa al-marda. Wa qadra al-hayati la ya'rifuhu illa al-mauta. Launing kahalgaan sin kabata, sin kasubul, sin kabudjang dun hamanusia, di niyalong niya kaingatan, malingkan in makaingatinin mga sila amuin, malaas na iban kiugdan na sin sakit. Nasulaimat tubang kawat to po ospital, lawakin sakitan na. Ang pamuasubuhon lang mo tuan, biya din halga sinta wairun sakit niya, amin subul pa siya. Biya din halga niya, baitaan niya ka, alo lang na tuan bang sadya ko wala datuan sakit. Bang sadya lang niya kung pamalaas, tantulong niya magtahadjur ako doon, magbasa ko Quran, magmemorasya ko Quran, hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malingkan ini atun. In huwa illa qa'il. Amin bisara ako man. Bisara ko man, dia tu mag-umumpaat ka niya. Angan-angan na ko man. Amun mayroon natakaran. Awak tu sin Hasanul Basri. Nakalabay siya, iban sin iban niya. Uwi nila rin hatulak-tulakan. Doon may nakalabay sila hama kakuburan. Paglabay sin Hasanul Basri wan sin iban niya dun hama kakuburan niya imundong timindong hangkarayin Hasanul Basri rahimahullah. Ampa siya limingi patuo. Limingi siya patuo niya. Paglingi niya patuo niya, wala na nagluway nang damak-damak nin luha niya rin ha mata niya. Ampa siya limingi palawat, lingi nin iban niya. Kiblan iniban yang may tak siya timangis. Long sin Hasanul Basri ha iban niya, long niya kolong niya iban kuya kolong niya taymang hud ko kalasahan. Unubaha long niya pamaham mo. Bang sa upami intaw halom sin kubur ya unbuhiun sin Allah Ta'ala biha unubaha ini sambung nila. Unubaha ini sambung nila. Long sin tao ya iniba long sin iban niya, long niya kolong niya taymang hud kuya long niya Hasanul Basri. Bangsat jalong niya buhiun in mga tao halom sin kubur yaun, tantulongin sambung nila, magtawbat sila pa Allah Ta'ala, iban humaghinang sila amal salih, di na sila tun magbalik pagkahinang nila amin maksiat pa Allah Ta'ala. Lalong sin Hasanul Basri rahimahullah,
Fa illam yakun huwa fakun anta. Namanggi na tunjumatukan ya in pabalikun siya maripadunya nababa kau yari hadunya paaw na naging hawabaran mo din ha magtatawat mag-amal salih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kamatay pangadjian dun kayo mo. Di na kita matun kumawa pa mga amuin. Kamatauran pa rin ha mga nagjeto hawak to na kauna. Sa tiyo parkala, asiwi parkala, bang ini kitaun mo, doong adlaw ini, kakitaan mo, kakahinang mo, inyari malago na ini pangadjian kayo mo, kapag tumtum sing kamatay mo. How no? Doon hinang mo amin maglagsik kaw sin kalendar, atawa kan magitong kaw sin adlawan, pitsa ununin adlaw ini, konsum pitsa pila na. Malago ini pangadjian kayo mo. Mahita, sa kahaba kau maggisi sin kalendar, kahaba adlaw, tumtumabi at nagisi mo yung pangumulan mo. Sa kahaba kau magitong sin kalendar yon tumtuma, sa kahaba adlaw biya na kau nagitong mangbiyad din yung suok mo matong pagkamatay mo. Diyan. Awak to na kaunay, mga sila salafus salih. In pagtumtum nila, hakamatay nila, unin hinangon nila, kumawa sila kakanak puti. Mausman sila kumawa sin kakanak puti ini, hibutang nila, hisaknat nila ini, hibitay nila, isampay nila, hunan sin lawang nila. Bang sila sungguh mga, pagkita nila sin kakanak puti yaon makatali sila long niya. Uwida ko parahmat sin Allah Ta'ala. Naray na sabab yan, sabab sin kita nila tun patumtum paginawabaran nila. Di mamanawan in bagay mo pakain-pakain. Di sumasab pakain-pakain piyangangan sin Allah Ta'ala. Sabab may ta, mapatay na siya, magbalik na siya pahadarat sin Allah Ta'ala. Nakatunta, nakagwa siya. Dahil hamaamuin, piyang daakan, iban nakarugtol siya piyang langan siya sinagam Islam. Pagbalik niya pabay, pagkita niya sin kakanak puti, unin mamisa niya, subhanallah, nakahinang hati ako doon sa pa Allah Ta'ala. Na nagkangi na bang ini kau, nakahinang doon sa, wala kau nakapagtawad pa Allah Ta'ala. Mga katautay, manghura na agama Islam, nasabot hadis si Nabi Natuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mu'min, mabaya magbaki man sintuhan niya. In kafir, maastul. Unin sabab, hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Qalu ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Qala ليس ذلك بكراهية الموت ولكن المؤمن إذا احتضر فجاءه البشير من الله تعالى بما يرجع إليه وليس شيء أحب إليه من لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الفاجرة أو وإن الكافرة إذا احتضر جاءه النذير بما هو صائر إليه من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Anas bin Malik. In hadis ini sahih. Lang sin Anas bin Malik kaidahan sin Allah Ta'ala laung niya nang himumungan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laung niya hisiyo-siyo in mabaya magbaak iban sin Allah Ta'ala, kung naturin Allah Ta'ala mabaya di sa magbaak iban sin siya iban hisiyo-siyo in maastul di mabaya magbaak iban sin Allah Ta'ala, labin astul sin Allah Ta'ala, hindi mabaya magbaak iban sin siya. Si mambuin mga sahabat long na ya Rasulullah, in kataan kami ini maastul kami hakamatay. Maastul kami hakamatay.
Nabiad din na tulong niya. Di na kami at maastul na kayo magbak. Iban sin Allah Ta'ala, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukun bihat din pagbahasa. Malaingkan long nin mu'min, in mu'min long niya apabila yaumna, dumatong na kaniyan ajal niya, in malakul maut, aun dumatong maun kaniya, Bashir, magpapakug kaniya. Balitaan siya long ni nagtatakad kayong bihainin surga, bihainin karayawan mo, hangkan mabaya siya tun, hawak tun balitaan siya bihainin kakuhan mo, susungon na tiyata kayong sin Allah Ta'ala, na mabaya na siya magbakiwan sin Allah Ta'ala. Nasabab sin mabaya na siya magbakiwan sin Allah Ta'ala, labi na Allah Ta'ala yung baya na magbakiwan sin ipon niya. Adapun in kafir, atau kan naghihinang mangi, apabila umabot din ajal niya, indun din malakul maut doon hauhan niya, aun na dumatong yun, magbabanda ka niya, long niya, tiyatawa kayo mo kaminsanan bihay ini. Bihay nung yung sakit niya, bihay ini lagbo, tukul, tiyaka kayo malawag sin kubor. Tukulun ka, ilublog ka mo, papitong lapis langit, pitong lapis lupa. Nasabab sin bayta ka niya, tun, hasusungon sin amin panaw niya, na mabuka siya, na maastul na siya, tun magbakiwan sin Allah Ta'ala, nalabi na yun Allah Ta'ala yung astul niya, magbaak haipon niya, namin magmamaksiyat pa Allah Ta'ala. Kaniyan sin Allah Ta'ala ayat niya, surah Fussilat, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Bunato din mga sila, amin, naghimumungan, Tuhan namin Allah Ta'ala, wairun na duwain. Manjari nagpabuntol sila, timaptap sila rin ng pag-ibadat nila. Bang sila tumuwi na pahadarat sin Allah Ta'ala, mawapat na sila. Sung nabugto in napas nila sin malakul maut, tumurong na in mga in malaikat. In malaikat yun maghimumungan, Allah takhafu, wala tahzanu. Hindi na itun sila dakon amin masusa. Hindi na dakon mabuga. Amin dakon kanila magkukuyag hasurga sin Allah Ta'ala tiyatagaman kanila. Dahil nasabi, kiyawlungan sin Allah Ta'ala hati ko ba ini tumubtob na rin patumtum sin kami na insyaAllah subhanahu wa ta'ala aman niya itong magmumpaat kato niyo dahil di hadun niya labi hadlaw akhirat iban suway kita na itong di magbati laul humati sin aga masin kita niyo sabi na sin agi yung kita niya untuk tuban na to dahil ha mga iyan sin amin hambuk ulama hindi lang niya subay kalupahan sin hambuk akil taga akal amin barakal subay niya rin kalupahan indun niya ini ang tubtuban niya magkalan niya in kamatay mabay siya man sindi dumatong na kaniya na ayaw lalong niya tanto palagkuon niya haging hawabaran niya indun niya, dahil doon hapangatayan niya. Kaya nasabi na kiyaulungan sin Allah Ta'ala, ini tubtub na hati, tubtub na sa jarito, in patumtum na mo, amuin marika mo, in patumtum na itong mula pagin hawabaran, mahuli mo kaniyo. Kaya nasabi yan, ini tubtuban ko na in patumtum, ha amuin lapal sin pagkasilasa, munin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.